Ya, masih kita tunggu untuk para tamu sudah semua di sini. Hey. Ayo, ayo. Hati sawiji, ayo ditemenin. Anatian apa tak lakoni, ayo mah. Sabda pandita ratu prisniraku yatya sisihanku boki Gusti nglilani nek aja ya tresnoku bakal digawa mati. Ayo sini mah, ayo sini joget. Say, bareng sama Mama cantik ya di sini. Ayo, ayo. Ini Mama siapa? Baru Jakruko. Oke, baru Jakruko. Goyang lagi yo. Cabut mama akin nur benci moroko ngundang rasa tumete sing tabu alir nguyahi segara dan tanah piso luluki hatiku. Capek nggak? Belum capek. Ini gimana ini pasukannya? Oh nggak usah malu-malu. Biasanya gini malu-maluin mah di grup kakak di sono. Oh malu-malu segala. Ini lanjut mak. Lanjut. Sabda pandita ratu mringing sliramu yatya sisihanku. Terima kasih. Amoki Gusti nglilani tresnaku bakal digawa mati. Say ai ho asal Bina nada hala iya iyo hala iya iyo
berdoa